Kuringana na uthuthuria uria utabanirio umuthi nyumba-ini ya kuigamira ya Montezuma guku Nairobi, ni muthuthuria munene wa thirikari wa Mary Johansen Oduor wonanitie ati Jenifer Wambua uria warutaga wira wabici-ini ya kamiti ya migunda bururi-ini NLC oragirwo na njira ya guitwo na moko. Riboti ino ya Oduor irekereirio ni mubunge wa Moko-ini uria nowe wakiri wa family ya Jenifer Daniel Maanzo, akiuga ati aria matabanirie njuragano ino mamutigire na nguraro cia moko, uthiu-ini na maguru-ini. Mauaji yake yalitokana kwa kunyongwa kwa shingo, kwa mikono. Labda kulikuwa na majeraha mengine? Kulikuwa na majeraha kwa uso, na majeraha kwa mikono, na majeraha kwa miguu, ambayo ni majeraha ambayo alikuwa akijitetea ama akipigana na wale watu ambao walikuwa wanamnyonga, na hivyo basi ndio ripoti tumepata kwa hivi sasa. Uthuthuria uyu ukite thutha wa munene wa thitango cia muingi Noordin Haji kuria gwikwo mituki hari uthuthuria wa njuragano ino niguo acokerio riboti yayo narua ta uria kwahotekeka, agithingiriria kuga aria mekunyitikana makuruhanitio na gikuo kia Jenifer ni magutungana na maruru ma watho. Polisi wataweka pamoja, wataandika ripoti kamili ambayo tutaipata. Kerega kiumia giki niguo Wambua atanyitwo gwikinya igoti-ini niguo kuruta wira wa ungumania wa kigina kia mamirioni ma mbeca kuria ndeto ya gikuo giake gitigite mucirithania wa igoti ria Milimani Francis Andai na kimako na kiha kinene, akiuga ni morwo ni muira munene wa kana wa cira wa ungumania, agicurania kana gikuo giake kihota gukorwo gicungiriirio ni wira uria arafatie kuruta igoti-ini riu. Sad that the prosecution and for this court and court means every one of us who is here for that matter has lost a witness who was actually in the midst of giving her testimony in this case. Kuhana uguo mwena wa thitango ni uhoete igoti kuheo ihinda ria mweri umwe niguo makorwo marikitie gwika uthuthuria wigimainie na gikuo giake. Maafitha borithi ni marikitie kwamukira mbica cia CCTV kuma wabici-ini ya migunda kuria Jenifer ararutaga wira, undu umwe na ibuku ria ageni aria mamucereire mbere ya kura gatano ga kiumia kihituku na mwiri wake gucoka kuonekana utetwo mutito-ini wa Ngung'u. Cira uyu ukagwetwo tariki 22 mweri wa kana mwaka uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a.